Ahwefo mi mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TVS so enen so eye da fofo me didi se baby bia wo bia ekoso ye e de ama na ene story amensaka wo fidiem ha se yenwa baby abepie mu e wo Sompa TV na asem o de by ne se onyamoa e de efi ye nche busa ye nsem ene nkoni nkoti mu nsem emma na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ase kam ho na go hwe video no yes number 1 George na obo ayi no free ba atakwa mekuru oba ne kontom kro solo Gavin fan ni video ni tum na ye hu ye ni pay ya wa bae enche ni tibi ya wo de bae ne mind no a oba Sompa Nkomo ne de ne ba na no me wi ne be kasa onya ya sra no na wo yale dia susu sra na ho tif ta e dia ko eh ona ka mi atamu a de ne ba e ya samu ya se awro Okay, so no call waiting for Kevin so de wanye matwa ankenye se nyuma no de obetimi aso de aboa ani ayafo ba no apega wo inyamo kire dwuma na me de no so ama pa no so kan ho pata pon wa no akoye dwuma mo kire no so bebo mo akatu yo mama yete sen aw ya bayi na ebe yo ba ya fe yo die di kan e die na ye o ana ye de wo do ano so kasa pachai ye de ade ne wo pachai susu sra hwe on sachi on se hatwe e die anko eh sra to mojem to boase ya sra na pranti apo yo de ada polio na ye wana polio so di Ghana fo nkwase asem panyu se so o vie sen 29 years asre what the sell asembe na aba pacho ma wano so sister am de do ye no pacho me abayo bia me didam 16 na me bom me mode wa bla na me shira and then Friday any week na so na pa me dwara ko me be ko jale ko ejum wo ye de adwuma me ye mobile money ewen kejetia fine Obuasi station na wo ye den na ofri makro wo ti bia iba kejetia be de adwuma pacho plug e be fam no mo de waba opo ana pragana san be fa kofi pacho wono maame no papa ne ti makro pacho de ma me free ti wonko ana wote pacho wo ba pacho de wo kun pacho de wo mpena pacho de yo kase pacho nti anopa masore a mi ko jare na mi ka mi gate ni hwim ti mi fe dwaye ba ye na mi bia mi gate in the first time mi say mi phone ni na ho na mi ko share mi sika no because yen nipa na kofa mi sika mobile money phone ene mi phone mi use nyina e de ko usika odi e mobile money pacho ai kwabrane abefa na ofun pacho ai ewen ewo takwa makro ofie pacho be bia mi rent na de fie no gate ne ya no main gate down e tu na nipa ne ye den hu se wo ska ewo ha obefa pacho ene na menti ase because de bia mi ko jare asa na mi em gate mi ba betu that Friday na wo ye den na okodwale mi wo bucket 2 nti mi san su ni gu ba kuma na me de dia su ni na me de ko se dwan nti bia na me pempia nti me kwa na ma sese egu bucket ye wurante kafra wate
na wadware Jai. Ompeso obeya de so ama obi tisika sa na o mafa no Pacho 8,000. Wodi ye mobile money kakra no wafa ni nyina Wafa ni de oje mi aye coins. Nyame betue bi no mu kansa na o mawu ye je no me igu o ma ye mane ye nananom pastor mpani say ni baby benante abompa ya bra na ne nana ne kotwe baaye na mufie woni pa ba ho Pacho feel the amount 40 wo pa. But that very day no woman be mobile money. E wo gate bag na ba ko sa ye store. O se obi eni ofi abontin be wura wo that me say fie woni ana obe. Ye wurade wudi akoda yarefo boni sei akoda wo we afom se mentina fie me megina kwa ho sire sika meye mobile money 8,000 kwabrane akowura ne dem akofa no ma we wurade kase obekuyen a wonkuyen edi na wo de beda ayen So me de beda ma wano so ye wurade me de beda mo say mo mboa me because me ti fie ba ni sa me ti fie ba me ba ko bi na ma me lol fie na me de ba Misra atie fotie me pa cha kan wasem bi afa no bi tie why Pacho me abere bi a me didam na me dam echi na me say me nsira de me bo mo ma bi o china week me ko jare ma lock ma kam gate ashim me ko jare ba ye no obi abefa me phone mobile money scan me phone sin nyina fa ne picture na o ba no to nche no mu hute bia no me phone sin nyina e de ko a me hu ni pa ko no me bi sa fie wo phone no obi ase on fire sika sen Pacho 8,000 se won kwa djuma ni bi Pacho I mean ko ejuma me ti fie mu bu sa enso fie ho na yeso obi a mewura ho obi o mu se obi a mbewura ho no na wa bo fie wura mane Pacho fera no nti ho no se dia na apese e ma Pacho mpese metina fie na se mpese mekwa akotina abontin asrade mesire wado fofo se omumbo ame na me start ejuma Mr. Champo Bremo so mami ewiase ya yetie obi amane enye obi amane abaya ya sabi wasi so 20 something years sabi oni maame condition ya wo mu enka wotifie mpo a enka fiofo no enna nka boa no nanka ya so no onye bibia nanka wo mu aboa no akodai wa ma meye etosom obon ho moden na woyi na dwuma kakra na ekwan ofa so kro aya wodi sensu a wodi ko dware wo mu sefiofo no omo boa ne de so nya da na obi betimi aboa no na kwabrane so oyi oba so oye bema ni sika ya wodi ya dwuma otimi kwakotam a na chese nipa ko no minim so nipa oni tima oni homobro nti abaye nti onya mobo wakasa kura wontimi nkasa wose wonpeso obeye burden wonpeso obeye adeswa sabio wotimi ni wonianom wona ye panini wonensa ka no ho atete wo mo ma wo mo ware a wono so wo no ho modin awoni onuanom atram ba kwa ware nti ese de wono ko anatie na oni somufo nti wo yi we na na je so de bo no ho bra o meye bed wotimi had 4,000 of mami a wotem 1 year aka 1 year na je sa so anka we no de be yedwuma kakra no se de anya 2 years de de tia next 2 years entini yesre nipa ko ya o yes ade no so onye ni sika no a yesre no wadi mpo a on people se no fanko to no mukude wate onyakopon ebe hira no yesre no yensa de yensa yem na ebi mu so ne yesre ne se etiefo modawo masani o ya na of mami eka no akoda wo ba mu ne tebia ne nante a wode bani nyina arewo ono akasa kwa na wi aho no bebre ti yesrem abochire de mu amunim wo mu pa na sabi aban ani wo mu so ti mo ya mu abochire ne de bebi ono kura sabi land mountain so nipa ya woni de mu ti mfa so enu mo special bibia ti yesrem mo mfa friends wo se anyi oyo na mo hu ne mobo na me yese 8,000 ya efinensa no obenya kura amana busa na ensu yakopon so ye sof mame ese wo bitima ba be ware akodai adina ko abuche etasi enitini ya kan so yakopon wo friends won ka obi akoma
na yenyini mfa mu a medase and you are virgin. onye virgin When you're virgin, what you pray? Then I die. And wow, my my lady. Eddie, we are saying to the be our joint one, on Tiasi. And now no, my name is Mamma Krum. And I send you my lady Kelvin, piano bay, a quarto, a brandy be on swat town, bubu and ye see which him one. O piano yin, I will say any acquired you man if I be supporting. Because what you want your name, so we charge you. I didn't say, oh, my Juma, many were charging or Gigi and what attended. I do. And also, Juma and Mountain be a white. Minty, the first time. I know you are so one. Hey. And you know, I done evangelist, Adjing Crawford, a yalia, and a face cabre, agent of my charge you. And almost yet, you are no match. And who more brogana? I yet almost say a tin for that's it, your bed, and son of your become no match. Business. Aye. It's my lady not may come and say. Yen you bed, or no, you knew be or no atenacity as send one who say, my men be being a beb one your mamma and said to me, I come. Enti MoMo yi no oye na nkakran na we die fie ni pa my lady men ka so bi fra bonten fie no mutim na no bi ai ne bone oh wo fie na mutim no wo nim situation wo munim kwan ofa so kra akogya ne nan wonim kwan ofa so kodware wonim kwan ana watimia kua 8000 MoMo sika wakofa de ko enti sika we enti wudi pa wia obenya hoto atena wiase ena nipa ebre nyina wo bi ensamfo okodi ye bi se ya na ama nipa ebre wo enti wo bi a wo hia moa wo wanya bi ama no ono ne dia ode ye nkakran akra awrade boame no wakọ akọfa edekọ Mr. Champion de wo se yesre no onfamra na fade wadi make us a Ghana's ka wadi amanasa ye de besre ya dofo no mo doyen my lady so omo meboa yen because to na bi a so fa ya piasare no yes, Ramma by when and ask them. A broso, my lady, a broso, I said, be our bahana, rewa, will be our bonnet branca crack when you boa for when you be a better be a man a dear or Nedianca crack ran nipa bonini or nini tifia would nim situation a woman to me at the tunnel, a quack with Jessica 8,000 at the court. Yet the M1 yet here. MoMo yen, na yen years so. Yentimi one sans a dear chen and one sorry bioma. Me no me no yen hwe mfiri so ye besan kra edi ya ne mo nti ye besere na nta nipa na wa first can so de woni manensa ne ka me nkwade bechen na nko wo ye sister eti biem wo hunu se ne wi ase ne sitie my lady me da ase nipa kro my lady eye ne yawo ni sun ene na manne ana se sie me pa cho me mfa MoMo number no nto so maye busuafo am wo hwe ye bai Georgina koda oye bubu afo nso mpeso obeye bedin oye mobile money okodware no akwakoye na adwuma efi a wotim no wo kronfo bia membo nwura ho sika 8000 atumi ayira ehun se hwibo nto ana ya doto ene faaye yesra mu ada se de mo ye maye da mo waye na yempedwe tiri makoda no start na adwuma ontumi nkogina kwan ho ensresre no no so matunufo asra no doso ya fontra wo de wo sra no eno so amwa betomojam kan krenchire nipa asra dodo etie MoMo number na daso no esra mo MoMo waye 0541 126626 0541 126626 John Seadu Jamfi wa woni me personal number ne so wo betimi dia fa so ne ye dia ma no na wurade obeye wiye Bible said you ohunu mobroni mobodi afem awurade o abusuafo ye de ya sorry ti enye ye den si ebehu afoforo mobo de bia meka emra ma me dokase wuye no emra ekofre Petro mu ba ise dokase ewu no na esuafo no kurakura evidence se ma me ene me kura ono onwen ma yen eno no mdi kotu awurade me busa se wo ukwa hu hie mu adien na obetumi de agina so akotu awurade se awurade ma de we nti me nso me ho akere me kai me ye na hu nu yin mobo na wonyame obehu mobo amen my lady eti migusu ameka se me se awure ne ya wo ne na manne nyina wo nipa kro no o penu mi bi na de ato ho ama wonchire ma no obenya nso so
malady wuti akra yin Nkomo kwan ofa so kro ko dware na wereko sem kwan ofa so kro ko krom me bisa nso ye de wo se pragya ne ba na wabuka na konya no e de ato akire enti na da pragya na me kwa me dwin wo se so ko kete wo ne nsuo twe malady ato a wote chini ase na pragya na ma emframa na nsa efe chini ye betumi agira ni mu oh ai Dubai okay eti malady me de nipa sebe wo di san abonofo sem yi nyame eto ohwe no na nakatua obenya na sase so se agura yi anwene ne yade ho na so obeyi adwuma ompese obekwa akogire gina abonten asresrade se de bi ye no wote anim ha malady se de omu koba ni hwiche ye agura yi ati bi mu yi so omu koba ni na kwabrane na beti kenti no na epia koba wahan no gine chefa na awura so maame na gine de na hibalo ekanzai hwiche no so agine de na ze fidie no esaya na de ba repa wei omanya yatim omo sresrade sebe edo so krase ye na enam aye kro na awura isi wonya saa obedi panka kra kwansi no aboa no odi bia didi bia to na ne dan ka so watu ahwe malady hwe enipa bisu se mo adwiri na obitirimo nipa no onum bibio se de wo mu sibone kwa so a wo ka hwe wo mu ntie na ka sebi wo de ozo obuodu wo akukuoduro zo be wiade a ka tisi abonten na be hia mema te se on se awure kro be to wo se wo dan nim kro won timi no nkomnika on timi no ntumnika nti obefa ko ye be sra tiefo no ya hwefo ene atiefo so momoaye na awura no sebi TV so na hunu fefefe na ba wuni se ya eya awira hosem se obetimi afro soro ha na okura kwabrane dia na se walande se me podium amfre no adwaja me mle o se ba wo AC wo mle se wo hwehwe no so send $200. Oh fine my emedru ntie bi epen nam framam negusua mo ya me hira ni ye papa good afternoon na wabre nti na African enra what do birthday send mo tra wonye yes na se wusu tirima yeden o send bimra malady doctor ya oboni din de bia na oboni din na me bisam se na mami se wo sa akoma na ye de ya do 2238 oh okay doctor CDN oh okay oh malady se wo ti wiase na se wo ya do ya e bokwan tu ba bia kwan ni ma mami so suro do ya malady nkasa brei ebi krank ohun no wan o start say woni ne edi nkoma wo ya adoye yi de bia wo beboso bia wonya bi de ba de bia beboso bi wonya bi de ba etimu amu hwe ye sremo doctor esi erade nshira pa $200 yensaka doctor esi ejiru nyami nshira no na obi bia wo hwe Ghana ha ne abrochire ba bia mu wo bia ye sre ye nua bayi ne okwa won hiam ama ohiamwa se omenante abonten mesresrade na wonfa nani anto ne yade ne se me yade enti mintimi nya adwuma bia mesresre ne madi na oso de ne sabe ya adwuma na se kwabrani oso obemu o atimi abo awura ne dem afa ne phone ne sika de na malady mu oya ti se nipa ne de yesu ne brebre yenkase ye wu a onfa yenko onu an yesu ne brebre watonu me na de ato wo ama one na sefo enti me nkomba se sebi obi a wadi dem na wo si won trafie nsresrade kakra wodi dada no ho na timi fa e ma yoro ho ani sun e hye ne so malady wo beto unya ho to biem enti e besre waje amane man ne nana no eno omo adiso akese enti malady bre bia ne e kase ye nananum bi koye bone ana adiso ne da ho na sebi nchirima ebre ebi ni o ebi ni se de wo fa sikai wakofa no me ni adiso na sebi Jimmy Force an wawuko na ne nana ne ma ana ebetua sa boni we soka na awura isu obesu agumusu nti boni ne de son na numi su wo mbeba na ya kan sembi wo senka ye bompa ye se sa nipa no onu su meye te se awura yi na wo hunu se sebi se wuntimi nante a se de ne ya esitie malady ne nipa hwe ni nuanim se ya na odi ne boni ye bekom na de one ne sere de one ni bon komo onim ne kokua mu asem ana aye ne boni sa esesi atifie gate mienu
yen can say security obet wo mo te wo che security where your provisions where your mobile money eti obi refuge go mo hu no mo money ni tifie eti nipa wo ye saade a wo tifie obi na da bia be hu nanim no malady wo hu nanim anti wan kaza wo yam kranche wo utibua ni wuni eni be di boni malady wo mo nwene ho eti menuan ye be srese aha no de aba no se de nyame na mo so e ma watiefo I am Fantinya. Kasa manya polo krobufo afem. Ka hodi se enubone nyana. Nka se nka bon meba. Na ze nko beko ho a na mfanti de. Manya polo. Mfanti de mu hede. Krobufo afem enubone hodi enubone nyai. Hodi enubone de. I send ye de obi o ha de ogide wa de akum. No de akum at. Cause any penny bia ho se ensakrada. Na mala de awura ise wan course high ya hokra na. Bibiki tuwa bi oye bibiki tuwa bi a ebekum ni pakro cause akole ya wono mo bro wan tede so osole anaju sukura kanche a e kanche won dem a ubewu enti maladi nya se tiefo bebo an so wonya nche onko kanche no mi wo mu obepransa no won no mi se ni pakro one na sifo nyina emomu se sebi se ye de yew na anya ya ye nya ufaye na ka be di obi boni a pede bas ye tutubura obetimi na toto oba ewurai maladi de me kan se edan kro wuram na so ofa ewurai nye dede na oba ya obetimi na ko nabi ontimi etu ohunu se won twe ne to ase kakra owuram ano se nyami ne na da na George na sika no so wan fancy ko jana uko jwale abeya abesi akonti aw obi na tete no uni mesidie wo ben no manifo na edi nkwasa edi san kwasa asem no na ye de na mafidikasi ezo ka kyeresa nipa no so de beba won famra se won fama so munno medie obeji maladi hwe mesi ade wo wiase e hu nipa bi jimia na wo mudi wada obi won ko procession obi wo so won ko court akura nyande obi ko procession ni woska anu ani court sika sebi sa adofo bebo an kura se nipa wei e wo so oboni dua ku no we sa kwase ampania na wo ba adwene na ni tirima odi sa aboni we ebe tenase adidi anom ne etiase wa wiai mu no ne yanyina koba e wo so oboni dua ku no kromfo bia wu ne sa no maladi o mani dua ku no kromfo bia wu ne sa no o ko bia che wanti mi anye so ko bia che ko yan so o ko bia che maladi okobi ache onza wo kan wantimi nyesu ye ontrawe wantimi nkoni ye entimi de meka ne se sebi kokora man feri so besi ohwene so a uso mfe so de asa wa behyem akwa ne boni abani tirim nipa ofa ya ne boni abani tirim na owu woni boni mu amale di nya ne kwa so anu male di nya ne kwa so anu abi je skani bia ba na ai sanie ne kwa so anu no boni fo obewu ni boni mu ebise sabia wurai ni niso okra so gu foma wala di bekum me so amaten kramati kromfo wunafu o wunafu se wadi agu afunu tu afunu be hono ehuna wawuo na abewuo eti wo a wonam asabe oguzo a wodi bone no Henry Brenya 4 million ye monke kam ho nyame nshira no de da benda omukoso amale de omne beba on beba ti yegusu sira atiefo ne ahwefo nyina se Ghana ha wo sa brochire wo ba bibia wo bia wo te yenka bia yesrew yenua bai enne wakwa wo yehiam akoda wo se on tenase maledi won kwa ne ade yeme de sa kasa no kase mfimfin wo men tenase na men kosresra de ana men hwe me yade wo me de men sabe ya adwuma kakra wo de ye na adwuma ofri ahin no te no ai macro ko didwa wo ai kejetia pragia no wafa pragia wo de ne ko no de naba o de ne ko no de naba se de be obenya bia di no anya bidia ye no ho niema na male di nipa hwe sa niema wei na udi ne boni se ye eye ye wa pra no ma cheche no so pra bi na male di o ma ne pra bia kamia me kofia o wei ewura be no di be fia ndimo so mebra na so no aduane ya male di onu aduane di aduane no a what keje 24/7 what abontin wadi na so won pratwitwa adwaya anka me mafie wura ho kasavre medru fie wura ho se sanse munu sa yen so na dise o magyan we nyina o mane nya bie eti awura no mane di ne ho ombo na wudi se de wasidi nko afa no wachi a obekasa wo mbo na nsu ni nyina chi no ye mo no sa kwa no so
na bi biande da na akwam na otimi koy na dwuma na so obetena fie kom oso wo ba ekro bi na obo ne besia se o man case kan o famna sompa na o mesu nkyire tiefo timaledi yesre ye tiefo ne ahwefo se Ghana ha brochire wa tie nka bia yesre mo yenua ba ehu akire no mo ano se de be ya ne nsa ebekọ na no maledi me da sepi yo ye bra Charles T kedu e bra Charles T awo America Uncle Charles mo aye be ma ye why mo aye pa na mo ya o New Jersey okay bra Charles T New Jersey kedu bra case ayenya no mo aye akoda wo ye bafan a wo ye mobile money o kodwale o fi ayetim abura wura ne dem akofa ni sika ma ayawere hosem oso mpeso obegirigina kwa anwa stress de Uncle Charles onu uyire oba pa Yvonne momo am wo fasi kakrama ye why na asem no ani ayenyan yenim sem du onyame mo abaye nti awrade nhyiram amen wawi mali de me de asi wan pa fere wabre se bre na eko ayo yen kwa homa so eti momo number ne ye 0541 126 0541 126 na abrampa papa donko nipa na oso hwe nchechewre no so atene ho asem ai me de ja SD4 sa atam mpanifo na ho yo ebusia mi do bibia siso jibre ma yekohwe video no eba ye yeti mu nsem na yenua be yasimi eyawe hosem seja yedi yawe bia wono na waye na adwen se yawe no entimi define ne da na waye na adwen se obeye adwuma ni petimi akwakotam ni sika eje odi ye mobile money obi akotam ni sika sisi a no yenua ba no enya moa nti se na dan ne de ni ayeye no ne yesre kakra bi ensa kitue bi ensa sike bi a wo bia no yesre so de be boa yenua be because na asemi die eyawe hosem on person be kwa kwotena kwan ho asresre ade eni nti na ode na de sedie ede aba Sompa TV se gya ye moa no na se dwuma bi mpo na ye de be boa na na se ye be ye de ama na nani ebe gye ho ankasa nti busia ye moa yenua be yi metie ni issue yi na ye me ya obi wo ho no mo ma ne yawe no edefine no nanso yenua be yi wanye ne saada wanfani so mebubu egu wo me na ya me ya me se ya me ye nti no mefa ho edidi nanso oye na adwen so onam sansa be ye ne dwuma na obi etimi aye ni se nti ebusia yesre kakra bi a wo bia no na odi aboa yenua be yi phone lines no na my lady edi ato screen no so edi amaye no nti nisike bi a wo bia no fa boa di enye edwuma bi emfa ma yenua ba na nipa no ofa iska no twedi amponya kopon hata soro ene be di yenua be yasem edi amane busia ha na medi mo ebesina meka nsa ha emergency Ghana TV social news so be subscribe na wa like na wa drop comment nso wo comment section na ase catch mami esi anything any meeting ebesanso edi nhyiemu wa ha biom ebusia